Gospod Mojsilović, poraz pred domačimi gledalci, kako ste vi videli to tekmo? Nikako je nisam vidio. Kako ste videli iz vašega trenerskega vidika, kako ste zadovoljni s predstavo svojih fantov? Pa nikako nisam zadovoljan, če nismo izgubili. Sledi težka tekma proti Muri 0-5. Vemo, da Mura 0-5 trenutno na zadnjem mestu. Kako se boste pripravili na to tekmo? Pa isto kao i za svaku utakmicu. Ali ovo je igra za golove. Ko ne da gol, ne može da pobedi. Prema tome, naša muka je jedina gol. Dati gol, radimo na tome da dajemo golove. Tako da nije stvar do Mure. Poštujemo svakog protivnika. Naš problem je Domžale. Naš problem smo mi, naš problem je kako dati gol. Kako boste svoje fante pripravili do tega, da bi na tekmah zadeli zadetke, čeprav na treningih očitno najbrž delate zelo veliko na tem? Da li na treningu radimo na tom? To pitate. Da, radimo na tom. Gospod Srebrnič, najprej čestitke za zmago. Danes ste si jo zaprto igro prislužili. Ja, danes v bistvu mi prihajamo z ciklusa zelo velikih, mislim, več tekem smo imeli kot domačin, zato smo malo šli bolj previdno in bolj zaprli, nekako v strnjenem prostoru delovali. In smo tudi dobro reševali stvari. Domačin je bil kot vsako tekmo zelo agresiven. Napadal je, ampak nekako smo kar reševali dobre situacije. Zabili smo ta gol po lepi akciji. Držali ta rezultat, ki je zelo pomemben za nas. Nekako nekaj se je nam tudi vrnilo za nazaj, ker smo imeli res ogromno smole. In smo danes nekako v nekih 2-3 situacijah imeli malo sreče, ampak to je nogomet. Gremo dalje in borba naprej na vsaki tekmi. Upam, da bo za te fante mlade ena spodbuda za še bolj motivirano delo. Konec tedna vas čaka tekma proti sosedu na lestvici, proti Rudarju. Kako boste svoje fante pripravili na to tekmo? Bistvo je to, da se fante regenerira, kar se da v 2-3 dneh. To je težko. In upam, da bomo delovali čim bolj sveže. Prihaja nasprotnik, ki je tudi dober. In je normalno težka tekma. Upam, da bomo uspeli zmagati, nekako nadgraditi te točke danes tukaj. Tako da moramo iti s pozitivno energijo v to tekmo in napraviti, kar se da.